Nagabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinilong ki khubor bamta kasni. Katnat social welfare kalashim ya karai ban thungkam hakikat south ligi post ban penti kena bakandon gajing trekam kababiang ban kabarinti ha kabaya dei gajing pen trekam ya ka child helpline service ha ka jila Meghalaya. Menteri Katnat Social Welfare uba Apol Lingdo habaya kren baginong tho khubor ne kala singi ublei ulaong ngadap da ka jinkmen ban pinmna bangilala ban pinklan ya ka child helpline service Syajar khandai phupra da ka bamang na ka benta khat south ligi pos kaban yarap ha kaban penyat rinti ya ka tiga jing ai jing syakri Hakaba kita kanu ke jingsam shitom nadu ke balong smart medical shelter legal aid emotional support or guidance te nak benta kini ki borok semua sukhiat jakasa kejing arab haliang kaan kejing kersan yaki bat kejing lam lenti yaki apa kidon kejing smoke ngilak li ini ke service bat borok sikata kidon tang we child helpline administrator ndai mentak sngi masukna ajiban yang on itu ipi ba ngila sanction sa kat saudli ki post nak bentar gani ke service kini ke helpline kapan kentup iwe IT supervisor shpongon ki panchim ya ki call iwe multi-purpose staff lat arngot ki security guard dia kat child helpline number kedai iwe not kendai pra the helpline number is 1098